رفاتên êzdiyên Şengalê ew bi destên Daeş hatîne kuştin li sala 2014 da demê çekdarên Daeş gehiştîne Şengalê. Çilo ektabîd bi hevra ji bexda gehiştîne Şengal û hatîne radestkirin ji layê kesûkarên wan ve ku piştî testa DNA bû hatiye kirin. Her kesê care nivîsê bêserûşînên xwe zanîn. أخوي خدانين منا أسات ما إجبروي كخدي حقي ما ببا ربي حقي ما ببا خلاص مالادا شوية خدي كرم متشوا خدي دبراين متشونا خدي مامي متشوا خدي نيفش كر مامي مرتدانا خلاص فهمت خدي حقي ما ببا ربي في آخر خراقي فاكوجي وسيب هاي خير خوازا وفانين معي بسترين إزيا وأراقي عمومي في آخر الدنيا مي فاكوجي ومالكين ماجي تو آخر کی دپنا یخی اسنا پایی ویکا خدا ما بسترینه چاوین 16 رفاتên wan yên goristana Bikomiya gundê Herdam bû ku li vî cihî çekdarên Daeş heman kes gullebaran kirbûn. Lewma li heman cih qebrên wan hatîne kolan û dê rêwresmên olî êne gorkirin. اف مقبره جماعي هاف مقبره جماعي الفيدر هاتنا شكرن الجيوان مقبره جي ما قوت امدي وان الويدر جي شهيد الخقور بكن دا زانبن كي ما كريا وكا زارو ماجي زانبن كي انيا سري ماجي بگورey data û amarên fermiyên nivêsîngeha revandiyên êzdiyan heta noker li snorê qeza Şengalê û dewroberan نوتو دو گورم بکوم هاتینه دیتن و 55 جوان هل داینه کو 242 رفات دیدا بونو اف پروسیسه دیا بردوام بید. کاوا عمر دنگ امریکا قزا شنگاله.